Zamišljam board of directors Boscha, stol od 20 metara, njih 40 sidi tamo, razumiješ? Najveća zgrada u Gerlingenu, side ljudi na vrhu svita, imaju najjaču firmu na svitu. I dolazi im glavni inženjer, čovjek kojeg plaćaju 40.000 eura mjesečno, samo da bude inovativan. I pitaju ga, kolega, šta ste nam pripremili za sljedeću godinu, razumiješ? On govori, ne znam, jeste li spremni za ovo? Direktore, sjednite. Dugo smo radili na nečem revolucionarnom. Izvodi čovjek čekić. Firma stara 300 godina za alat, 300 godina je trebalo da smisle čekić. Ovo je šprdlja. I ovi iz Board of Directors šokirani, ljudi u nevjerici, vataju se za glavu, dionice skaču, cvita njemačka ekonomija, to sve na steroidima, razumiješ, čekić se proizveo. Ali šta je ova firma? Benjamin Button. To je kao da se Rimac City za 50 godina proizvesti kotač, šaraf, borić za auto. To nije sve, izvadi čovjek metar. Gori krava i štala. Hitna dolazi, još kad je metar čovjek izvadio maps. Wasserwaga. Nimbus. Skalpel, kolega, jeste li rekli skalpel?